Ćao svima, ja sam Anes XD, dobrodošli u moj video, novi. Kao što vi čujete, da, promijenio sam intro. Pa, u ovom videu ćemo probati, ja ću gledati 20 sekundi, 25 tačnije. I morat ćemo se zavrtiti u glavi, ako ne bude, imamo 5 pokušaja da to uradimo. Pa, krenut ću, ja nemam tu aplikaciju sad ovdje, morat ćemo preko videa, tako da uživajte i vi se zagledajte pa ćemo vidjeti kako će vama biti. Ok, ljudi. Wow. Da, znači uspjeli smo iz prvog pokušaja. Nadam se da je i vama uspjela. Jedan pokušaj je sređen, imamo još 4. Pa idemo! I dosta. Wow. Drugi pokušaj uspješno je obavljen. Još 3. Ok, dosta. Wow. Treći pokušaj uspješno je obavljen. Još 2. Ljudi, to je kraj videa, ne su živali ovdje, samo su 3 puta uspjeli, tako da nadam se da su živali i pozdrav! Ili nije? Da je.